the first verse of Silent Night. Ni ri karhi ni kombela vakreste hinkwavo ku ta emahlweni leswaku lava nga ta fika hi ku hlwela va nga phazamisi gandzelo ra siku ra namuntlha. Only the first verse, Silent Night, hi ri karhi hi ta emahlweni hi tata switulu swa le mahlweni inkomu. All right. Let that jump. 1, 2, 1, 2. So. Let's one. Nene xo sungula ni ta rhandza ku ya pfuxela eka our right reverend HD Masango, hi pfuxela eka Yefro mhani wa hina, hi pfuxela eka the entire Masango family, hi pfuxela eka consistory ya Phosphorus, ni pfuxela nakambe eka kereke hi ku angarhela ni ku avuxeni ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Ni rhandza ku ya mi amukela in the house of the Lord. This morning I'm inviting you to come and worship and praise God, for the Bible reminds us that we need to worship God in spirit and in truth. So eka nkarhi wa sweswi ni rhandza leswaku hi ya ti prepare hi ri hinkwenu hi alelana na Sathana ku hi phazamisa eka gandzelo ra siku ra namuntlha. Hi ri karhi hi swi tiva leswaku eka siku ra namuntlha loko hi ri karhi hi gandzela tanihileswi consistory ya ndyangu wa Phosphorus EPCSA yi vurile leswaku i ti-Christmas carols, which we go to sing the traditional songs ta khisimusi loko hi karhi hi tsundzuka ta ku velekiwa ka hosi ya hina Yesu Kreste. Ni tshemba leswaku vakreste we are prepared indeed to celebrate, to worship, hikuva Yesu Kreste hi yena a endlaka leswaku hi tikuma hi yimile hi milenge ya hina, hi tikuma hi ringaneriwile, hi tikuma hi ri na ntsako. Hi ta ya hi ya fambisana gandzelo ra siku ra namuntlha hi ku landzelela eka magandzelelo ya hina enongonoko wa vumbirhi lowu kumekaka eka page 15. Hi va hi yimile hi ri hinkwenu. Hi nga se sungula ku landzelela nongonoko a hi khongeleni. Father God, in the name of Jesus, Lord God Almighty, we come before your holy throne of grace this morning, Lord, with thanksgiving in our heart. Father God, we thank you, Lord. You protected us. You are a faithful God. Before we sleep, and we have anointed the window post, the doorpost of our houses with the blood of Jesus for us to be protected. The man looking like cancer, the gift of life. Prepare our hearts, prepare our minds. Susana la Satana, kuiphazamisa loko hi ta sungula gandzelo ra hina Xikwembu, hikuva hi lava ku dzunisa hi ntiyiso na hi rirhandzu. Vana na hina throughout the service, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ku pfuniwa ka hina ni ku tshemba ka hina swi huma eka Xikwembu tata wa hina, ni le ka Yesu Kreste muponisi wa hina, ni le ka moya lowo kwetsima muchaveleri wa hina. Hi ta heleketa marito ya pfula ntirho hi ku yimbelela risimu ra 58, hi yimbelela tivhesi hinkwato. Mina rito
Sunisa. Tanani. Hi yimbelela tinsimu eka hosi. Hi huwelela hi ku tsaka eka ribye ra ku hlayiseka ka hina. Hayi ngikopeni emahlweni ka yena hi kubonga hi ku yi dzunisa hi Steve hikuva hosi i xitulu lexikulu ku endla ka misava leswi xona ni tintsava to Ku dzuneka ka xona ku le ka Yesu Kreste. Ni le kerekeni hi minkarhi ni minkarhi. A hi yimbeleleni risimu ra ku dzunisa risimu ra 55. Hi yimbelela tivhesi hinkwato. Babis, landele le sus mult bola so. Lige sera na vai bele na fa milita badi. Thank you. Kongo nhlengeletano ya hosi yi ta tshamisa hi ri karhi hi tirhela ku amukela nawu wa Xikwembu. Hlawulekani hikuva ndzi hlawulekile mina hosi Xikwembu. Mi nga tshuki mi hundzukela eka swikwembu swa hava. Ndzi ta languta hi vukarhi laha tshembaka vangoma ni laha hlahluvaka. Kutani ndzi n'wi susa eka vakwavo. Mi ta hlayisa milawu ya mina ni ku yi endla. Hi mina loyi a mi hlawulekisaka. Hi mina
Torah, so, Nkarhi wa sweswi hi ta ya hi ya amukela xikhongelo xa ku tisola laha ni rhandzaka leswaku a hi tsutsukeni vamakwerhu laha hi nga endlangiki swona a hi tsutsukeni vamakwerhu leswi hi swi vulavuleke hi nga swi vulavuli kahle eka vamakwerhu hi tsundzuka loko ku ri ku veni un'wana laha ku va yiseke un'wana i nkarhi sweswiwani wa ku va hi ya emahlweni ka xikwembu hi ya tisola hi titsongahata hi ri karhi hi tisola hi ri karhi hi tshemba hi tiva leswaku after this service a hi nge he phindi hi endla leswo biha hi ri karhi hi tiva leswaku a hi nge hlayeleriwi na vutomi bya hina loko xikwembu xi hi rivalela xi hi rivalerile vamakwerhu un'wana na un'wana a ti veke emahlweni ka xikwembu hi ku titsongahata hi ti vula swidyoho swa hina hi ri karhi hi khongela a hi khongeleni xikwembu xa matimba hinkwawo Tata wa hosi ya hina Yesu Kreste mutumbuluxi wa swilo hinkwaswo ni muavanyisi wa vanhu hinkwavo ha ti vula ni ku tisola swidyoho swa hina swa minkarhi ni minkarhi hi na matimba yo rhwala ndzhwalo wa swivi swa hina hi ku titsongahata hi kombela leswaku hi rivalela milandzu ya hina hinkwayo hi ta yisa emahlweni kumbe ku tiyisa ku tisola ka hina hi ku yimbelela risimu ra 125 verse 6 only hymn 125 verse 6 6 Distanze unsichtbar. Ya tlela marito ya tintswalo. Marito ya tintswalo lama kombisaka tintswalo ta Xikwembu eka hinkwavo lava tisolaka swidyoho swa vona va tshemba hosi Yesu Kreste. U nga chavi hikuva xikhongelo xo phikelela xa mbilu ya wena leyi titsongahataka emahlweni ka Xikwembu xi tisiwile kusukela siku leri u nga khongela ha rona. Ndzi surile milandzu ya wena tanihi papa ni swidyoho swa wena tanihi nguva vuyela eka mina hikuva ndzi ku kutsurile amen a hi heleketeni marito ya tintswalo hi ku yimbelela risimu ra 62 hi yimbelela verse 1 2 and 5 hymn 62 verse 1 2 and 5
The message that is in verse 5, and I want to believe by Christ that they are prepared to do so. It's a message that is rumor because every rumor there are some benefits. This verse 5 with meaning this time. Inkomo ayiye mafele ka etsaka yimela chorus ra ku va ya pfuxelana. Inkomo swinene mi nga tshami hansi hi na hala ku tsaka hi ku hi velekeriwe mulondzovoti. Enkarhini wa sweswi ni na xitivisanyana xitsongo eka vamhani ngopfungopfu ka vamhani. Vamhani ma tiva pfhumba leri hi nga ka rona ni kombela hi ku titsongahata loko mi khome swa n'wanchumu kusuhi na n'wina kwalano mi swi hundzisela ekhixini eka mufambisi. Inkomu enkarhini wa sweswi hi ya emahlweni na khorasi hi ri karhi hi rhamba matsalani a ni va voni matsalani. Inkomu hi ta ya emahlweni hi ri karhi hi yimbelela chorus hi ri karhi hi rhamba matsalani ku va va ta hi nyika marungula ya kereke. A beni chorus va ku yisa. From the first point I went
So sungula ni rhandza ku xeweta vamakwerhu eka siku ro saseka swonghasi laha hi hlanganeke ku dzunisa hi tlangela ku velekiwa ka n'wana wa Xikwembu. Ni xeweta mfundhisi Right Reverend H.D. Masangu, ni xeweta our First Lady Jeffrey Masangu, ni xeweta ndyangu wa ka Masangu, ni xeweta executive ya kereke na consisitory, ni xeweta vayeni lava va hi vhakeleke, ni xeweta na hina vafosforasi lavo saseka ni ku kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Fambisi wa gandzelo ra siku ra namuntlha lava va nga ku hi dirayivheni swo saseka swinene i manana T.E. Gazide, kasi rito hi ta phameriwa hi Right Reverend H.D. Masangu. Va ta hi phamela kusuka eka buku ya Isaiah chapter 11 verse 1 to 9. Isaiah chapter 11 verse 1 to 9. Xibye xa Sonto wa ti 7 ta December 2025 xi endlile 2790 leri ri ta va sonto ra hina ra khisimusi leri nga ta hundziseriwa eka presbytery. Sweswi vamakwerhu i nkarhi wa vayeni hinkwavo lava va hi vhakeleke leswaku va suka va yima hi va pfuxela. Vayeni i vhakaxi, visitors, tatani Gazide ta kombela mi va sungula chorus vayeni va hina va ri karhi va ta haleni Corona ka hosi ako ba hina hi tsake ngopfu a ku sungula ku sa hi tsake ngopfu hi 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 ku
namuntlha i siku ra vumbirhi a hi ta haleni hi rhandza ku hosa mfundhisi wa hina HD Masangu naye mamana Jefu Masangu ni executive hinkwayo ya kereke hi le Bondia. Ine hi vhakile haleno hi vhakela vito ra hina Aurelio Matola hi ta hi kereke ya IPL Igreja Presbiteriana de Moçambique xifundza xa Matalana parish ya Matalana kumbe parokia de Matalana hi ti haleno ku ntsena ku ta mi pfuxela hi vhaki ka ndyangu wa makwerhu va tshamaka kwalana kusuhi hi navelele a ku hi nga ti ntsena lomu tikweni la Joni hi vuya hi ta tshama ntsena kambe nakona hi vuya hi ta pfuxela na n'wina va makwerhu lava hi hlanganaka kun'we a kereke bya Nkosi hi swileswo hi ti ntsena ku ta mi pfuxela nakona loko ku tlhasa wa vutlhari hina vakulu hi ta tlhela hikusa mintirho ya hi vitana kambe a vana va hina va ta sala va tlanga khisimusi kumbe va ve ni maholideyi exikolweni loko hi vuya hi tlhasa hi kuma swa ku mi kome tiko tisonto hi ta hi ta mi pfuxela hikusa hi leswi hini hi rhandzaka a ku endla swona masiku hinkwawo nakona a hi nge tshiki ku mi rhamba n'wina va xifundza xa Florence a ku va hi vumba vunghana kun'we na hina va xifundza xa le a tikweni la Mozambique a parokia ya Matalana hi ni haleni n'wi hi vonaka vayimeli va madodana hi xiyimo xa xifundza nakona hi tlhela hi hleketa swa ku hi vayimeli va evangelization mission leyi hi tirha na yona masiku hinkwawo a hi na vona va ta ti hlaya mavito ya vona. Mavito hi mina Amelia Vicente. Mfundhisi ta kombela mi ta va vuyisa haleni kaya. Eka vayeni va hina hi rhandza ku khensa sweswi ku ta va ku ri nkarhi wa ti-birthday boys and girls lava a va tlangela ku velekiwa kusuka eka sonta lowu nga hundza ku ta fika eka siku ra namuntlha ta kombela mi yima hi tlangela na n'wina.
Ashinikatekise mibonano montana manende. Kapiti sa meka nile yo tala leyi nga ta tlhela mi vuyisa na kwala kerekeni. Loko kereke yi huma mina na mfundhisi hi ta dya khekhe hi dya ntsena na nga wurisi. Loko a hi yeni mahlweni na xitiviso leti humaka eka consistory. Namuntlha hi ta va na closing consistory eka lembe ra 2025 endzhaku ka gandzelo ra namuntlha. Ha rhambiwa ku sala hinkwenu lava hi nghenelelaka eka consistory. Ntirho wo khuvula no amukela vakreste lavantshwa wu fambile kahle swinene eka sonto lowu nga hundza. Hi tlhela hi rhandza ku khensa swinene eka madodani ya hina ku va va kotile ku endlela kereke hinkwayo khisimusi. Hi va hi phamela swakudya leswo nandziha hi dyile. A swi nandziha swinene swakudya hi rhandza ku va hi hundzisa ku khensa. Ku komberiwa vatswari lava va ha tsakelaka ku katekisa vana eka siku ra khisimusi ku hundzisa mavito ya vona due date ku ta va siku ra namuntlha. Namuntlha i sikunkulu laha hi tlangelaka Christmas carol hi ri parish ya Vosloorus. Hi kumile nyiko vamakwerhu ya khisimusi leyi hina hi kereke hi nga ta yi hundzisela eka vakreste lava hi nga va identify. Hi ta kombela mali strategic ku ta hundzisa xiyenge xa nyiko leyi hi nga yi kuma. Loko ni heta ku hlaya switiviso. Mfundhisi va ta ya dyisa vadyuhari va hina xilalelo hi siku ra ti 23 December 2024. Va kombela vakulukumba va tizone ku va lulamisela ntirho lowu. Va tlhela va va nyika minkarhi. Va kombisile leswaku va kombela leswaku ti-time slot a ti vi na an hour difference between the zones. Va finance va khensa eka vakreste lava humesaka 10 bya n'hweti yin'wana ni yin'wana. Va kombela na ku tsundzuxa leswaku hi ri hinkwenu a hi humeseni xa n'wanchumu n'hweti yin'wana ni yin'wana leswaku hi kota ku fikelela budget ya hina. Leswi swi ta kota ku hanyisa kereke ya hina. Loko ni ya tshama ehansi va finance va ta hi hundzisela matirhelo ya hina ya Thanksgiving leswi hi nga tirhisa xiswona. Vamanana va endlerile vadyuhari va hina ti-Christmas hampers laha va tsakelaka ku ti hundzisa va nyika vakokwani wa hina khisimusi. Ta va nyika nkarhi na vona endzhaku ka switiviso. Ta swikhongelo swa miganga. Swikhongelo swa miganga swi fanele eka vhiki leri nga hundza vamakwerhu for lembe ra 2025 hi ta tivisiwa hi January leswaku swi ta pfula rini. A hi kumanga switiviso swa mavabyi kumbe makhombo kambe ha swi tiva vamakwerhu leswaku na hina kwala hi vabya hi ri ku fambeni. Va kona lava va nga hi sukela va nga le kusuhani na hina. Kutani ni ta kombela mufambisi wa gandzelo ku hundzisa swikhongelo ku khongelela hinkwavo lava vabyaka. Ku khongelela lava va siyiweke hi varhandziwa va vona. Ku khongelela hambi hina hinkwenu eka ti-festivities leti hi nga langutana na tona. Loko hi ta va ha famba etindleleni hi travel-a different destinations. No khongelela hambi kereke ya hina hi ku angarhela. Ni khensile vamakwerhu ni mi navelela vhiki lerinene eka lava ku nga gandzelo ra vona ro hetelela na hina haleni Vosloo. Mi ya va rungula ekaya. Mi hi sendela rirhandzu lerikulukumba swinene ro huma eka hina haleni kerekeni. Inkomu. Na kombela hi sumela manana Mabuza va ri karhi va ta haleni mahlweni endzhaku ka vona ku ta landzela vamanana.
The Right Reverend Eddie Masangu, xikan'we na mhani wa hina Geoffrey Masangu, ndyangu wa ka Masangu hi ku angarhela, executive ya kereke ndza mi losa, consistory hi ku angarhela, na n'wina ndza mi xeweta. Vayeni va hina lava nga kona exikarhi ka hina ha mi vuyisa na ku mi xeweta, hi tlhela nakambe hi xeweta Mafosloras na kuseka Songhasi ni ku kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Vamakwerhu mi saseke njhani? Why mi ku na wena u vona kurhula mi vulavulela hansi mina ni kha ni vulavulela henhla so. Kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Wa twa ke inkomu swinene. Vamakwerhu ma tiva loko hi karhi hi hanya laha misaveni ku va na swilo swo talatala leswi hi humelelaka. Ku va na leswinene ku fa ku va na leswo vava. That's what makes life tick. Ni navela ku va eka nkarhi lowu ni vula leswaku hi ri hinkwerhu hi te tani ha swi navela ku nyika yo ni rivele ku mi byela mi saseke njhani. Ni vurile ni lo tsaka ni nyanyukile va ta ni nyanyukise yini hi tinhungu leti ni ti vonaka la mahlweni laha ku ri kereke ya Apostolus ha ti rhandza, kereke ya Apostolus ha rhandzana. Ni tlhela ni navela ku vula ku kereke ya Apostolus ha rhandziwa. Why ni ku ha rhandziwa? Ni ri ha rhandziwa hikuva namuntlha ni yime laha ni tela ku ta khensa eka khampani leyi. Khampani leyi vito ra yona yi nga ASI Financial Services. Vamakwerhu hi na nkateko hi ri vakreste va Vosloorus hi na nkateko wa ku va hi nyikiwa hi tlhela hi kota ku amukela. Na tshemba leswaku na hina siku rin'wana hi ta kota ku nyika van'wana. Kambe ke hi leswi namuntlha hi tlhela hi kota ku rhandzana hi tlhela hi kota ku nyikana. Vamakwerhu khampani leyi ya ASI Financial Services i yin'wana ya tikhampani letikulu laha tikweni ra hina ra South Africa. Lero ntirho lowu va nga hi endlela wona namuntlha va hi tisele ntsako. Loko ndyangu wun'we wu tsaka mindyangu hinkwayo na yona yi va affected ya tsaka. Hi ri ndyangu wa Vosloorus parish namuntlha hi tsake ngopfu hi ri sesi Kulani Baloyi ni kombela mi tshinela halani mahlweni. Ni kombela mi va bela mavoko. Taneni sesi Kulani Baloyi ku ri va hi tshinelela hikuva tinyiko leti ti tisiwe hi vona laha kerekeni ya hina. A hi va beleni mavoko. Kereke hi ri kereke hi identify-le mindyangu tanihileswi va nga vula hi kona manana sesi Bongile ku va hlaya xitiviso.
Kuna mabaketi ya 4 ti-hamper buckets leti ti nga tala swilo swa nkoka swinene. Kuna wena mapa, wena malekere, wena hinkwaswo swilo mo kwalaya handle. Loko ni ya tlakula va ku mi nge ti koti mama, ndzi lo za ni kombela vabuti va youth va ta hi pfuna. Ni ta kombela ku vitana mindyangu leyi yi nga yona hi nga yi identify vamakwerhu a hi tsakeli hi tsaka na lava nga identify-iwa. Mundzuku ku ta va ku ri wena, namuntlha hi mina mundzuku ku ta va ku ri wena. Hambi u nga swi kumangi la kerekeni ya Apostolasi u ta swi kuma ka kereke ya Katoliki le a Mpumalanga. Mindyangu leyi nga identify-iwa hi leyi landzelaka kusuka emugangeni wa Bethlehem hi na manana Makamu. Ni kombela mi tshila la manana. Yo tena tena mtsekereke. Ndyangu lowu landzelaka ni nga si vitana ndyangu lowu landzelaka vamakwerhu. Xizulu xi ri abanye abasebenzele ekhaya na hina hi sebenzele ekhaya. Sesi Kulani Baloyi i sesi wa manana Sesibongi Baloyi. Manana Mthembu kusuka emugangeni wa Galileya hi tshila na ngale manje. Kone Galileya ang kulong-kulong tanang kontrol. Tanke ndyangu lowu landzelaka i ndyangu wa tatana Mavambe lava hi hlayiselaka kereke ya hina. Ndyangu wo hetelela mi nge ni vula leswi miganga hinkwayo yi komberiwile ku va va identify-a kambe ke tizone tin'wana ti donate-ele van'wanyana ku nga mhaka ya kahle ngopfu a hi xibeleni mavoko. Ya Mausi donate-erile ka manana Natalia Mathebula va Galileya.
akhensa swinene sesikulani akhensa sesikulani va lembe leri taka ma ta tlula 4 a va la ku promisa na mbanga mara ma ta hundza 4 mapatele se n'wina mi nga kumaniki lembe leri taka hi mina na n'wina haleluya maperu endzhaku ka loko kereke yi ta va yi humile hi ta kombela lava 4 mi ta hi ta yima kusuhi na Christmas tree hi teka swinepe na sesikulani inkomu swinene akhensa inkomu vamakwenu sweswi hi ta nyika vamanana nkarhi leswaku na vona va ta hundzisa swa vona sungula hi xeweta our spiritual father Reverend H.D. Masangu hi xeweta our mother Mani Masangu Jafu Siyanda na vamakwerhu kereke hinkwayo ku angarhela leyi kurhula a ku ve na n'wina namuntlha i siku lerikulu eka hina vamanana hi vula sweswo hi nge i siku lerikulu because i siku ra ku nyika hi ri kereke ya Phosphorus ehansi ka vurhangeri bya president ya hina Jafu Masangu hi vone swi fanerile leswaku esikwini ra namuntlha hi xixima na ku rhandza ku khensa Xikwembu hikuva hi nyikela hi leswi swintsongo hi nga na swona aka ntlawa wa vamanana a ni nga zi ni ya kule va kha va ni hlevela hi ku ve ni vulavula ngopfu va te fanele se ni nge teki nkarhi hikuva ni rhandza ku khensa vamhani wa mina the way mi nga responda positively hi kona loko hi yimbelela risimu leri leswaku hi fanele ku nyikela vadyuhari va hina hi tirhise criteria yin'we ntsena ya ku va hi nyikela vadyuhari va hina lava nga na 75 years and above hi na munhu wa vona hi na vanharhu va vona lowun'wanyani mi ta twa hi vito ra yena hi tiva xiyimo xa yena swi nga leswi hi xavile grosa hi ri vamanana ene leswi hi nga xava swona ha swi tiva leswaku a swi enelangi na ku tshembisa leswaku lembe leri taka hi ta endla swo tlula leswi leswi hi nga swi endla lembe leri hi leswi swi nga ringana lembe leri hikwalaho hi rhandza ku khensa Xikwembu lexi nga le henhla loko xi koti ku hi kotisa leswaku hi kota ku nyikela va ri xangana xa ta famba xa ta vuya ha swi tiva leswaku xandla lexi nga famba xi ta tlhe xi vuya ene loko xi vuya xi na ti-more blessings hikwalaho lava nga nyikela loko mi suka laha mi fika kaya mi ta kuma swi tele ngopfu ku tlula leswi mi nga nyikela swona
Hi sweswo umfundisi ka mhani wa Phosphorus va vula sweswo. Va ri hi leyi grosanyana leyitsongo leyi va nga ta na yona leyi va lava ku nyika vadyuhari va hina. Hi swi tiva leswaku van'wani vadyuhari va hina hi na vona namuntlha hikwalaho ka xiyimo xa ku va va nga pfukanga na ku va va nga koti ku famba. Lava va kona hi ta va vitana va ta haleni mahlweni, lava va nga ri ku kona varhangeri va ta swi teka. Ni ta kombela Sis Violet va hi hlayela mavito ya vanhu lava va ta haleni mahlweni hi ta va nyiketa. Avuxeni kereke handle ka ka ku dya nkarhi hi vone ku ri vo mhani aditisa vakokwani lava va nga hi hlayisa malembe langa hundza hi nga va na vona swonghasi va nga hi kurisa hi lava n'wina. So vakokwani lava va identify i kokwani Khubai, kokwana wa hina kokwani Mazwai hi ta kombela va ta va tekela. Na buti wa hina Bis Elmoni, na manana Mapfuvela. Ko hatlensa a yi lavi ku dya nkarhi. Leswi hi hlamuserile ku ri hi khethe lava nga over 35. Vana khethe leyi hi nga yi luza va ya ka 80, van'wana va hundzile swi fikelela ka 80. Inkomo swinene swi vula ku lava nga le xiteji lava swi vana hi ve hi nyika criteria leswaku hi tirhise 75 and above. Se kokwani Khubai na swi tiva leswaku swa tsotsova hi kombela ku ta haleni mahlweni na mhani Mapfuvela hi ta kota ku va hi present-a swi huma emakorhweni ya timbilu ta hina. Inkomu hi kombela kombela mhani wa hina mi ta haleni mahlweni mi ta hi present-ela swona. Loko swi hetaka hi ta suka hi va phakejela swona la ndzhaku va ta kota ku va va swi Xeni kereke hi khensa tintswalo leti hi ti vonaka hi tinyiko leti mi ti nyikeke. Hi khensa Xikwembu ha n'wina, hi khensa Xikwembu hi vatswari lava hi nyikiweke vona hi nge hanyani na ku hanya. Hi dyondza leswo tala ka n'wina masiku hinkwawo. Xikwembu a xi hi pfune xi hi katekisa ka mintirho ya hina leyi ya ha taka na leyi ya sweswi. Xikwembu a xi dzunisiwe hikokwalaho ka mintirho leyi. Ha khensa swinene inkomu.
Nishaweka mama kweli tirhisa yena Yesu Kreste ni ku khensa xikwembu loko xi kotile ku hi pfuxa eka siku ra namuntlha ta fika eka ndhawu leyi. Hi khensa mfundhisi wa hina Reverend Masangu na manana wa hina Jethro Masangu. I ntsako lowukulu eka hina lava nga kona emahlweni eku ta kuma tinyiko leti humaka eka n'wina. Hi na ku tshemba leswaku tinyiko letiwani a ti nga heleli ka hina ntsena kambe ti ta fika na le ka van'wanyani lava va nga ta fika eka malembe lama hi nga fika eka wona. It's not easy kahle kahle ku fika ka malembe lamawani mara at least hi fikile. Na next 8 years now. Khensa xikwembu loko xi ni hlayisile ni ta zela ni kota ku hlangana na n'wina hikuva i nkarhi wo leha ni nga ha ri kona. Va nga yi twa na voice ya mina se a ya ha ri yona hi yin'wana ya malembe lama ni nga ka wona. So inkomu swinene lava va koteke ku nyikela. Xikwembu a xi katekise xi mi andzisela hinkwako lomu ni nga hleka kona. Inkomu. Inkomu swinene vamakwerhu hi ku titsongahata lokukulu ni ta kombela mfundhisi ku ta va na rito ta kombela hi va sumela xilombe xa hina va nyika ta mfundhisi. Lava khensa eka mufambisi wa gandrelo the liturgist. Lava khensa eka vanyiki na vanyikiwa. Ku na vanyiki na vanyikiwa. Sesikula Baloyi na vandla ra vamanana. Mi le ku hi dyondziseni swinene. Munhu a nga nyiki hikuva u na swona. U nyika hikuva u na mbilu yo navela ku nyika. A nga nyiki hi ku i na swona. Bibele hi dyondzaka yi dyondzisa vanhu vo tala lava a va nga ri na nchumu kambe va kota ku nyika. Yi tlhela yi dyondza na ku Xikwembu xi lava hoku yi nga ri na nchumu xi ku ni nyiki i karhi i nga ri na nchumu. Abraham is one of those. Hi lava ku khensa n'wina lava mi nga ku hi dyondziseni ekerekeni swinene. N'wina vanyikiwa va hina. Hi lava ku khensa ku va namuntlha hi kote ku hlangana na n'wina. A ni swi kota nkarhi wo tala ku ta kerekeni. Kambe there came a time where you are no longer able to come to the church. And it is the duty of the church to come where you are. Hi lava ku khensa ku va namuntlha kereke yi kote ku hlangana na n'wina. Xikwembu xi mi katekisa mi ya mahlweni swinene. Hinkwenu ka n'wina lava mi nga nyikiwa. Get it from me. Ka kereke leyi. Tanihi van'wana na van'wana mina mhaka yo karhi ku wa timhaka ti hambanaka. Na n'wina mina mhaka yo karhi eka kereke leyi. Tanihi leswi un'wana na un'wana in this church swi tivile ku nga ma swi tivi swi tivi ku mina ni nga manimani n'wana wa manimani ni titani ni na mhaka yo karhi eka kereke ya Vosloorus. Hina lava hi nga ka hi nga nyikiwi namuntlha. I'm one of them. Anena malembe ya ko ya yelana ni. Vamanana Makhuvela na vamanana Khubani vo ni tlula kunene mara hi WhatsApp group yihi. Mara a ni swi kuma. Hi nga vileli unkulunkulu u hamba ngerhi. Unkulunkulu u hamba ngerhi.
khensa hinkwerhu namuntlha ka ha lo nyikiwa van'wana na hina hi ta nyikiwa siku rin'wana ku nga vi na laha ka nga tsaki a hi tsakeni na vona namuntlha let me be years na kuwe thank you very much mufambisi Ngopfu swinene vamakwerhu loko vamhani va hina va ri karhi va ya tshama hansi ni khwenutiwile leswaku ku na vayeni va nga fika hi ku hlwela ta kombela ku va nyika nkarhi na vona ku xeweta kereke loko vamama va kha va ya tshama hansi vona va ta va va karhi va ta haleni mahlweni. Secretaria hosi, mina vito ni Rachel Maloyi, lisuka ni ri ka Polokwane branch, anda mfundhisi Rev SC Tlhavela, laha ni lovaka ka siku ra namuntlha inkomu. Ni vhakele sesi nomusa ka vona va vhaka kwana, ntlha ni vhakele sesi Bongani. Avuxeni secretary ya hosi. Mina ni n'wana wa kwala kaya na ha vitani Muvhangi ni sesi wa sesi Bongani ni tshama a Boksburg so now and then I do visit you guys. Inkomu. Inkomu swinene va hina hi ta kombela loko prosecution ya Abbey na n'wina mi famba na hina mfundhisi va ta mi amukela na Francisco. Vamakwavo wa mina vamakwenu lava ma vonaka hinkwavo va ri vanharhu. Inkomu. Ngopfu swinene tatana DJ nkarhi wa sweswi hi ta ya hundzisa swikhongelo swa ku khongelela vavabyi lava hi siyeke na ku va va khongelela kereke ya hina ni vhele ni ta hijekela our spiritual mother behind me ku ri ku ta va vona va karhi va hi rhangela hi xikhongelo xalexo loko manana Mahitive va hi lida hi risimu ku va vhesi yin'we ntsena risimu rin'wana na rin'wana inkomu. Mavabyi ya wena Hi khongeleni. Hosi xikwembu xa hina hi ta emahlweni ka wena enkarhini wa sweswi. Hi rhandza ku khensa vukulukumba bya wena ni tintswalo ta wena leti u hi pfilaka emasangwini siku rin'wana ni rin'wana. Hi kota ku ta hlangana etembeleni ya wena. Hi kota ku ta tlangela mintirho ya mavoko ya vana va wena lava va wa pfulaka va nyikela.
hi ri hosi Xikwembu ha ku tlangela ha ku dyondzisa hikuva hi kota ku vona vukulukumba bya wena a hina. Tatana wa matimba hinkwawo hi rhandza ku khongela sweswi ha swi tiva leswaku loko hina hi kotile ku ta fika endlwini leyi van'wana va kona lava a va swi naverile ku ta fika kambe mavabyi ya va tlimbeletile a va swi kotanga ku ta fika namuntlha. Ha va khongelela hosi, ha va khongelela emakaya laha va etleleke kona va twa ku vava, ha va khongelela etindleleni lava nga ku fambeni va khomiwa hi switlhavi, ha va khongelela hosi lava va etleleke eswibedhlele. Xikwembu xa hina wena vatirha a miyerile yana u ya va khumba hi ku tirhisa madokodela na manese na hinkwavo lava va va endlelaka swakudya va va basiselaka laha va tshamaka kona. Xikwembu va kota ku hola leswaku nkarhi lowu taka hi kota ku hlangana na vona. Tatana wa matimba hinkwawo hi khongelelani lava va hlayisaka leswaku va nyike matimba hi ku tiva leswaku loko va hlayisile vavabyi lava va tirhela wena va endlela wena vunene. Xikwembu xa tintswalo ha khongela sweswi hi khongelela lava nga ta teka marendzo yo leha na yo koma hinkwavo hosi eka swifambo leswi va nga ta famba ha swona va tlakuli va biyelele va hlayise va fika lomu va kunguhateke ku ya kona va hlayisekile. Tatana wa matimba hinkwawo na hina hi nga ta sala hi hlayise kwala hi nga ta va hi karhi hi rhendzeleka kona hi biyelele hi ponise eka timhangu ku na timhangu ta timpfula ku na timhangu ta mimoya swi tele leswi swi nga kavanyetaka vutomi kambe loko hi swi veka eka wena u ta hi hlayisa u ta hi biyelela. Tatana wa matimba hinkwawo eka nkarhi wa sweswi a hi rivali ku tsundzuka lava hosi va weriweke hi papa. Vutomi a bya ha nandzihi hikuva lava a va khome mindyangu a va ha ri kona. Xikwembu xa matimba hinkwawo va khongelela hi ri aka nkarhi lowu wa ku tika loko varhandziwa va vona va nga ha ri kona va etlele vurhongo bya makumu. Nyike matimba na ku languta eka wena leswaku eka swiyimo hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona hi fanele ku khensa. Hi khensa hambi swi nga nandzihi hikuva wena u kona wa vona wa languta lava va khongelaka u ta hi pfuna u hi nyika matimba ya ku yisa emahlweni mintirho ya ku heleketa lava va wiseke vurhongo bya makumu. Tatana wa matimba hinkwawo va khongelela hi ku kombelela hambi swo tirha hi swona leswaku loko papariwile se ku laveka timali ha va khongelela leswaku a ti ve kona ntirho wu tirheka. Tatana wa matimba hinkwawo ha ku khongelela ha khongela ha khongelelana leswaku hi rhwale hi fambise hi va ni masiku ya ku tsaka hi va ni masiku ya ku tika hi kota ku tlakurisana hi kota ku rhwalana. Xikwembu a hi ku lerisi ha ku kombela leswaku i nkarhi wa ku tsaka ha karhi ha swi vona vakereki va endla swona na hina Xikwembu hi pfune leswaku hi ya endla swona hi nga vi na xikhutu na munhu hi ya tsaka hi tlangela hi langutela ku velekeriwa muponisi. Xikwembu hi khongelelani hinkwavo lava va pfuleke mavoko ya vona va nyikela hi ri dyondzise Xikwembu leswaku loko hi ri na swona hi nga ya cukumeta a ti-dustbin swi nga bolangi hi nga hi ya lahlela swimbalo swa hina leswi hi nga ha swi laveki ti-dustbin-ini va kona van'wana lava va swi pfumalaka hi fanele hi kufumetana hi rhwalana. Xikwembu hi ku komberile hi karhi hi tshemba tintswalo ni rirhandzu ra Yesu Kreste muponisi wa hina sweswi ni hi laha ku nga heriki. Amen. Amen. hi ndlela leswi hi hundzeke eka swona
Nkarhi wa sweswi hi lava ni mi tsundzuxa hi buku ya Psalm 118 verse 1. You could all give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Nkarhi wa sweswi hi vona verse 3. I want to invite our church choir. Yi ta khensa eka Xikwembu hi risimu leri va ri prepared. Our church choir, that is the only choir that I've received. Eka siku ra namuntlha ku va va ta rhangela item hi ta twa hi chorus inkomu. Okay.
Thank you very much. I'm sorry to misbehave. But I don't just misbehave. There's a cause. But Nagazisa said it. Maybe during elections in this church, in each zone, we have elected a member of the Shilombe committee. Take stock now. We no longer from your zones. Take stock from your zones. Ivaman Wangala. Take stock from your zones. In 2018, I was invited by a certain parish far away from Gauteng to go and celebrate with them the 30th anniversary of their church choir. I was very excited. Lam Ramba wa Florence. Abangoni Ramba Makabun Tolema Pura. Abani Ramba because I was part of that 30th anniversary. Mungani sele ni mwana wa mwana masa. Kombela wa Florence. Ivana a mighty choir like Lavanga Tavan Ramba in 2018. We are celebrating Nabona. Take stock. How many people are from your zones? Lobonga kon ainanzo Fabia Lungisa. Lobonga kon was donya wela Fabia Lungisa. Vabile. Kuzu bakabona. EPCSA wherever it is. When it is in worship, when it is at worship, if I name standard English. Lokinga imbeli zona ayari iPCSA yosungula imapesa iPCSA yosungula imasango inkomo So take stock. I wonder that the national one Murangeva parish, did you take stock? Yes. Take up parish Mwina. And you visit me now. Enkomosne. Nakomela. Uibeleri. Isa stomina putiniko. Iosefana Maria, Iosefana Maria, Iosefana. But anyway, it's okay. Watch how I say. All ye faithful, joyful and triumphant, come, all ye faithful to Bethlehem. Make me holy by my King of angels. Come la comprava. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us
also Bethlehem. About the king of angels, blowing my own countenance. No. Inkomo, phosphorus, kereke ya xilungu. Hey, ku yimbelela xilungu mani. Na swi twisisa ku why ku yimbelela xilungu hi mhaka ya ma-mods C lama nga tshama on my right hand side. Enkarhini wa sweswi hi ya rhamba va finance va ta hi hundzisela xiyenge lexiya xa vona. Inkomo va Smirling Chorus ta Gazette.